hayi ngihamba noMancube. No lafa ji phansi ngendlela ayenza la phakathi intsheni zokwaleli ekhaya wayenza into eyabe inkinga ngahamba ngayinkantolo ngabe ibika yabonke wathatha akho ngisho impahla yakhe wathatha yonke impahla la yonke yakhe wayozakhela umuzi ngezwe ngoba sengizwa ngengane ukuthi uthathe ini uyazi baba ukuthi nje umalo wakha umuzi ngale sikhuluma nawe kahle siyavumelana kahle nawe siyaqeda ukuvumelana uyajika wena usunga umuntu wena manje osengathi akazange azatshena ukuthi ngiyokwakha ikhaya bani ngabonisana ngabe yebo mbiza ngathi ngicela ukuthi ke ukusondele mina sizokhuluma saya njene nje endlini awungitshele ngani njena wathi hayi mase sengihamba ngiyahamba athi la urongo kumese ezothatha nina anifake la mina ngibe ngahamba ngaya enkantolo ngayolendlala njena nje udaba lakhe ukuthi ke kodwa ke la alisafiki ke ngokufaka lutho nezingane ngafika nazo la emzini amandla ami la imali zami la safika kukhona u2 room owodwa oCharles bayazi kwakumxhaso so manje yena mangabe sekufika ukuthi kuthiwa ngiyokwakha ikhaya isigodlo sami lesi engangisebenzela khona lento uyiqale ngisakhona la ngathula ngangambuza ngamuve ekamereni ngazolala la ka round ebhiza sanana nengane ngangosiphindile usiphindile indodakazi yakhe mangathiwa ivelela ngakhombisa ngathula efonini lengane ibhalwe umkhize le phone mangabe izokhala kumele asukume aphumele eminyango ayokhuluma nefone eminyango ngayithula ngangambuza ngani ngoba ngimhlonipha ngimnika indawo yakhe ukuthi la ekhaya ngingumfazi kodwa izinto eziningi zenziwa yimina ngaphelela umsebenzi ngibhalisela yena impesheni uma ngabe sethola le mpesheni usebona ukuthi akalanda ifebe azigcwalise la ekhaya thatha konke ngitsho ngabe mina kade ngafa tshele mina ngengane yakhe eyakufonelayo la njene yathi njena nje umalo ke loyo ke lo umkhipha lapho inqadaniswe yini ngantshela nje ngiyathi abona ke imina ke ngizofika ngizokudubula lapha ngamfonela tshela nayingane yakho kule khuluma kanje njeni wathi iyangihlula nami tabona tshelele mina uzuma mina yebo ngiyasebenza ngenyanga ngiyasebenza tabona mina ke ngizomthanda ngifake lapha emsamo faka lapha emsamo ngathi ngumela 3 days 2 days tulelwe sithathu lapho futhi uzoyibona into ufana nobani benze njani dubula le wake weza la nje kube lutho yonke into nje liyenzakala ngale lamkhulu la umfana wakho athi udubula mina hayi into endala leyo ubafaka umuntu owashona kudala 3 years ago ungathi uma unengqondo umdala uvusa into uma ngathiwa nje mina ngilandele lonto ukuthi yini indaba mina umntana amathi sengifuna ukuthi ilalele inkantolo yini mevusa indaba kaSeni yini indaba uSeni akhulume nawe namhlanje enikhona uqibeni ngingahlali na angihlali naye uSeni uhlala le kude yes bafilizisane bodwa kodwa uSeni ngicela uthule ngoba ngifuna ithizwe inkantolo uma ngabe kugcineni kosuku uSeni bese khulumeni naye namhlanje useyadutshulwa ebusuku izintatha zanamhlanje kuvela umuntu uyamdubula mangingathiwa inkantolo akanjengoba emvusa lento mangingathi mina uyena wabulala ingane yami uzothihala lo baba lo ushintsha omakhelwane la embhedeni wami kumele mangabe ngekho lo sisathandana naye kumele kube ungena abanye omakhelwane la endlini engibaziyo ufuna ukubuka kahleke mina ngifuna ukubona bla nginye manje angikusabi phela mina ukukhumbula ukuthi angikusabi wena mina ukukhumbule lokho hayi angikusabi mina Zuma ngikuthelela ngikeza inselelo mina hayi ungadliliza la